Diyak maaklong panagapukaw ko, kakaisun na nga ayat ko. Diyak man ninamnama, ama sulisog ka, bayat kaawan ko. Narupok man gayam, dayta na kemo, kararwaken puso. Di mo pinanunot, tuy sakripisyo, rigat ko kentuo. No pagkaragsakam, ti panagsagabak, awan mabalin ko. No namnamaem, madinakon kasapulan, siya kon tayo lipatan. No naragsak ka, di ta sidong na malubusan ka nga ron. Ngeno dong tengto, aldaw nga agbabawi ka, pamagawan ko diyak may panamnama. No namnamaem, madinakon kasapulan, siya kon tay lipatan. Laglagi pem, awan tinagkurangak, ken nagbasulak. Tatuy ayat, ngain pariknak, katawan umatap. Ngan tingin subad mo, dasaem ken limdo, pusok ti sinugatam. Apkes ken panaas, tinaklinakam, ken gaaman ang alilaw. Naragsak ka, di ta sidong na palubusan ka nga ron. Ngeno dumteng ko, aldaw nga agbabawi ka, pamagawan ko diyak may panamnama. No namnamaem, madinakon kasapulan, siya kon tay lipatan. Laglagi pem, awan tinagkurangak, ken nagbasulak. Tatuy ayat,
kaya't nga ikan naranyag masakbayan dang amin pagrepengan dati agsagana agpaiso saan magatadan idunguna pilit na nga indured panawan pamilyana imutang ti kwarta uray 5-6 ako na datap mulaeng makaabroad usa rin nga sakripisyo isumbat arapaata manglaban kinakurapay di panagbiagda sakripisyo iliw segat inamarina pilit alinabanan na tamasakbayan sa galaan na luanat pagarimayan ta pamilya na inakanawan ngem nagpanuray ken kuana titigker ti kaunggan prinsipyo panagbiag ti na nagsamakedan tapno laeng sa ganaan na masangwanan naglabas panawen tawen di na puputan trabaho jay abroad nalpasen anamin pinsan anak ken asawa na nagsalimet met dangamin ket di nga dirapaagda natungpal amin sakripisyo isumpat arapaagda manglaban kinakurapay di panagbiagda
awit ko. Daman na patek, kanyak itang pampanunutek, masakbayan ti pamilya, na urnos kenaknuan ragsa. Uray no pinadi penak, sa balian nasyon ang napanak, kakulaeng kada kayo, rigrigat ko itura. Ket maturpus kunton panagtrabaho, ket agudon ragsak tuti marinak, kamakaden na kunti pamilya. Uray nurigat nagpasarak, di daang mo nakaurnungak, masakbayan pamilya, itan na isagalaan. May nga OFW, pero hindi man na sa sakripisyo, banbando ken buyan nga ado, gaput tinarigat ti pamilya, madayo at sa ti obra, ta isuti papuspusan na bangisabet kasapulan ti pamilya. At kuskus ti kubeta, agawin ken alaban, narigat man ngem anusan ta, aginggan man pasti kontrata. Lapdan milang ti iliw mi, nangruna kada kayo nga naibati, da kayo nga anak mi, dinggin yu dagiti bilbil mi, panagadal inkay ipapati, tapno ang suba
apisan. Daytoy biyag ko kumakit ay wanan na. Kuskus di kubeta, agawir ken ang laban. Narigat man ngem ang usanta, aginggat man pasti kontrata. Narigat man ngem ang usanta, aginggat man pasti kontrata. Aginggat man pasti kontrata. Dito'y barko nga ayan ko, si kalat malaglagip ko, napalaos nga iliw ken ka, humsik ko na palalo, di taaw mangliweng-liweng, adayo aken kadaling, taan niya nga ro kasapulan, na may saak asiman. Matmatak tila dawa, kasarsaritak ag-ag ka, agad arubos ti lulwa. Wendong mo aganus ta, no di ta nga agkikita, mabiiten aso mang peta, ang sagana ka kanya. Dinak nga pakadanagan, tuy bagikjak nga baybayan, taming emket di day tabagi, tadikan to malosya, tawag mo padpadaanak, buses mo maiiliwat, magagaran na unay kenkan, darling ko akapadgan. Matmatak tila dawa, kasarsaritak ag-ag ka, agar arubos ti lulwa. Wendong mo aganus ta, no di ta nga agkikita, mabiiten aso mang peta, at sagana ka kanya. Matmatak tila dawa, kasarsaritak ag-ag ka, agar arubos ti lulwa. Wendong mo aganus ta, no di ta nga agkikita, mabiiten aso mang peta, at sagana ka kanya. Mabiiten aso mang petak, agsagana ka kanya.
kasasad ti panagbiag mi ay rigat lati kalak aman mi pudno day tatik kay nga tamamati. Ninanang isut tagtrabaho 12 oras keningget adayo ti babysitter miket ni tatangko tiga saing tiga sabot tiga sundo Kastoy ti biag ni iti Amerika di pa'y magudkud na budo ako nada nung nasadot ka butbut na tibulsa nung nagagit ka sumaliwanwan ka kastoy ti biag ni iti Amerika ay manulat awan ti utang na credit card lat ayan tinamnama nulakit na pintas ti credit history kaka. Kasasad ti panagbiag mi ay rigat lati kalak aman mi pudno day tatik kay nga tamamati. Ninanang isut tagtrabaho 12 oras keningget adayo ti babysitter miket ni tatangko tiga saing tiga sabot tiga sundo Kastoy ti biag ni iti Amerika di pa'y makudkud na budo ako nada nung nasadot ka butbut na tibulsa nung nagagit ka sumaliwanwan ka kastoy ti biag ni iti Amerika ay manulat awan ti utang na credit card lat ayan tinamnama lakit na pintas ti credit history kaka kastoy ti biag ni iti Amerika di pa'y magudkud na budo ako nada nung nasadot ka butbut met tibulsa nung nagagit ka sumaliwanwan ka kastoy ti biag ni iti Amerika ay manulat awan ti utang na credit card lat ayan tinamnama nulakit na pintas ti credit history kaka. Credit card lat magian tap kita ka wen kastoy ti biag ni iti Amerika.
ipa-change oil, isit alugan mo. Kan kanayong kanga agpa-change oil, tagayang ket makisinarak ka jay mo. Kunam amasapon mo nga ipa-change oil, isit alugan mo. Kan kanang